Ove vežbe je poželjno kontrolisati vid. Da bi se izbegao zamor, svaku vežbu ne izvoditi više od 4 puta u jednoj seansi. Vežbe se izvode od jednostavnijih ka složenijim. Leži se na krevetu ili na podlozi sa glatkom površinom, tako da pete mogu lako klizati. Savija se kuk i koleno jedne noge, klizanjem pete po podlozi i vraća se u prvobitnu poziciju. Vežba se ponavlja suprotnim ekstremitetom. Savija se kuk i koleno jedne noge, klizanjem pete po podlozi. U savijenoj poziciji noge, koleno se širi u stranu i vraća na sredinu, a zatim se noga spušta u prvobitnu poziciju. Vežba se ponavlja suprotnom nogom. Savija se kuk i koleno kao u prethodnoj vežbi, ali samo do polovine potkolenice suprotne noge. Zatim se koleno širi u stranu, skuplja, a noga vraća u ispruženi položaj. Vežba se takođe ponavlja suprotno. Savija se jedna noga u kuku i kolenu sa zaustavljanjem na više tačaka tokom pokreta. Zaustavljanje se vrši i pri ispružanju noge. Vežba se ponavlja suprotnom nogom.
Savijaju se obe noge istovremeno klizanjem peta po površini. U savijenoj poziciji kolena se šire, skupljaju, a zatim obe noge vraćaju u prvobitni položaj. Savija se jedna noga u kuku i kolenu sa petom koja se drži 5 cm iznad poda. Noga se vraća u prvobitni položaj. Vežba se ponavlja suprotnim ekstremitetom. Savijanje jedne noge u kuku i kolenu tako što peta klizi od palca suprotne noge preko potkolenice do kolena. Peta isto klizi i u suprotnom smeru. Vežba se ponavlja suprotnom nogom. Savija se noga klizanjem pete po podlozi. U savijenom položaju peta dodiruje podlogu sa suprotne strane kolena, a zatim se na isti način vraća u prvobitnu poziciju. Vežba se ponavlja suprotnom nogom. Obe noge se istovremeno naizmenično savijaju i ispravljaju klizanjem peta po podlozi. Ista vežba se može izvoditi i sa petama na 5 cm iznad podloge. Peta jedne noge dodiruje palac suprotne noge. Ako se petom ne može dotaći palac, koleno neaktivne noge može biti blago savijeno.
Obe potkolenice se istovremeno savijaju ispod stolice i vraćaju u početnu poziciju. Za vreme vežbe održava se korektan sedeći položaj. Uvežbava se održavanje položaja gde su obe pete istovremeno odvojene od podloge. Zatim se odvajaju čitava stopala sa istovremenim spuštanjem na podu. Redom se ucrtaju dva ukrštena pravca na podu i naizmenično se klizi stopalom preko linije. Napred-nazad, levo-desno. Uvežbava se ustajanje sa i sedanje na stolicu. Stopala se podvuku ispod prednje ivice stolice, telo savije unapred i ustaje se. Pri sedanju, telo se obavezno blago savije unapred. Uvežbavanje okretanja iz ležećeg položaja na leđima u položaj na boku. Noga se savije i njom se odupire, a istostrana ruka se prebacuje na suprotnu stranu. Uvežbavanje okretanja sa boka na stomak, tako što ruke idu iznad glave, a telo se zatim oslanja na laktu. Podizanje iz položaja na stomaku u četvoronožni položaj, naizmeničnim kratkim pomeranjem ruku unazad. Podizanje iz ležećeg u položaj na kolenima. Prvo se okreće na bok, a zatim preko četvoronožnog položaja se podiže na kolena. Iz klečeće pozicije lagano se prave naizmenični iskoraci unapred. Iz klečeće pozicije seda se naizmenično na pete i na strane. Na kolenima se lagano bočno hoda. Ako je hod na kolenima otežan, pridržavati se za neki stabilan predmet.
Hod na kolenima unapred i nazad sa rukama ispred tela. Ustajanje sa i spuštanje na kolena uz pridržavanje za neki stabilan predmet. Iz četvoronožnog položaja na izmenično podizanje nogu i ruku u vis. Četvoronožni hod na izmeničnim pomeranjem suprotne ruke pa suprotne noge. Hod između dve paralelne linije koje su razmaknute 30 cm. Spoljna strana stopala se stavlja na ivicu linije. Hod sa iskorakom dužine pola stopala. Poželjno bi bilo da postoji linija između stopala radi održavanja pravca. Pri vežbi sa kratkim iskorakom postoji problem sa održavanjem balansa, može se pridržavati za stabilan predmet.
Hod sa podizanjem noge i dodirivanjem kolena suprotnom rukom. Hod sa podizanjem noge i dodirivanjem kolena suprotnom rukom uz pridržavanje za neki stabilan predmet. Naizmenično savijanje nogu u mestu uz pridržavanje. Sporiji bočni hod uz lagano prebacivanje težine na stojeću nogu. Lagan bočni hod uz pridržavanje za stabilan predmet. Hod po liniji tako što se peta jedne noge stavlja tačno ispred prstiju druge noge. Hoda se i unazad. Ukoliko postoji problem sa balansom, ista vežba se može izvoditi uz pridržavanje za stabilan predmet. Uz pridržavanje, neizmenično podizanje noge unapred, na klupicu, stepenik ili neki sličan predmet.
Podizanje noge u stranu, na klupu, takođe se može raditi uz pridržavanje. U ležećem položaju savijanje jedne pa druge noge i hvatanjem za kolena istovremeno privlačenje nogu na grudi. Noge se takođe spuštaju jedna pa druga. Takođe se može i naizmenično raditi istezanje jedne pa druge noge. Široko se prekrsti jedna preko druge noge i donja noga se privlači rukama. Stopalo jedne noge se prebaci preko suprotnog kolena, a zatim se rukom isteže noga.
Na boku se, hvatanjem za stopalo, isteže kuk unazad. Peškirom se obuhvati vrh stopala. Rukama se zateže peškir i isteže se donji deo noge u trajanju od par sekundi. Uz pauze, istezanje se ponavlja. Može se istezati i naizmenično jedna pa druga noga. Noge se saviju u stranu i stavi se taban na taban. Laktovima se lagano pritiskaju kolena u trajanju od par sekundi. Uz pauze ponovite. Na kolenima, gurajući neki predmet po glatkoj površini, istezati leđa. Maksimalno istegnuti položaj zadržati par sekundi. Istezanje uz kratku pauzu ponavljati. U stojećem položaju, uz pridržavanje, napraviti blag iskorak. Pete su spuštene, zadnja noga prava, a naginjanjem tela unapred isteže se list zadnje noge. Raditi naizmenično sa obe noge.